wahisemo neza cyane kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi tukaba turi tariki ya 2 Werurwe umwaka w'ibihumbi 2026, akaba ari ku munsi wa 62 mu minsi 365 igize umwaka. Byumvikane ko hasigaye iminsi ibarirwa kuri 303 umwaka ukagana ku musozo. Ndabasuhuje, njye banyita MC Derrick, nkambazaniye bimwe mu biri kugenda bigarukwaho ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye hirya no hino mu isi. Ingendo za Rwandair zijya mu burasirazuba bwo hagati zakomwe mu nkokora n'intambara. Sosiyete y'u Rwanda ikora ubwikorezi bwo mu kirere Rwandair ikaba yatangaje ko kubera intambara y'Amerika na Iran ndetse na Israel ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwo hagati, ingendo zijya cyangwa ziva mu bice bitandukanye byaho zikaba zasubitswe. Ikaba izabamenyesha mu gihe zizaba zasubukuwe bitewe n'umutekano uzaba wabonetse. Mu bindi, polisi y'u Rwanda, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Rutikanga Boniface yatangaje ko abasore babiri bagaragaye mu mashusho bakubita umukobwa bakaba batawe muri yombi. Aba basore babiri bagaragaye mu mashusho ubwo bakubitaga umukobwa mu muhanda, ubwo bamukubitaga inshyi n'imigeri, bakaba batawe muri yombi aba basore bombi. SP Rutikanga yabitangaje kuri uyu wa 2 Werurwe 2026 yifashishije urubuga rwe rwa X, ubwo yasubizaga umunyamakuru Robert Cyubahiro ubwo yari yashyize hanze amashusho y'abo basore bari barimo bakubita uyu mukobwa. Muri ayo mashusho abasore babiri bagaragara bakubita uwo mukobwa, bamukubita bamukurura mu muhanda hasi ndetse bamukubita imigeri, ibipfunsi ndetse n'inshyi. Mu bindi bikomeje kuvugwa mu gitondo cyo kuri uyu wa 2 Werurwe 2026 bitewe n'intambara ya Iran na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli ku isoko rya Amerika kazamutseho 4%, mu gihe kaguraga amadolari 69.67 ku isaha ya saa 8 z'igitondo muri Irani. Akagunguru ka peteroli kazamutseho 4% kagera ku madolari 76.16. Perezida Donald Trump mu mashusho yasangije abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko iriya ntambara izamara ibyumweru byinshi kugeza igihe Amerika igeze ku mugambi wayo wo gushyiraho ubutegetsi bukora ibyo bifuza ndetse no guhagarika umugambi wo gutunganya ibitwaro kirimbuzi. Kugeza ubu ku isoko ryo muri Aziya peteroli yazamutseho 10%. Ibi byerekana ko intambara ikomeje byazagira ingaruka mbi ku kiremwa muntu bitewe n'uko ikiguzi cya peteroli aricyo kigena ikiguzi cy'imibereho ya muntu. Ibi biterwa n'uko ibikomoka kuri peteroli ari byo bikoreshwa mu bwikorezi, yaba mu bwikorezi bwo mu kirere, yaba ubwikorezi bukorerwa ku butaka, munsi y'ubutaka ndetse no mu mazi. Ubwikorezi bw'abantu n'ibintu nibwo shingiro ry'imibereho ya muntu. Ikindi kandi ibikomoka kuri peteroli bitanga ingufu zifatwa nk'ishingiro ry'iterambere rya muntu. Inzira ya Hormuz ihuza iri hagati ya Iran na Oman buri munsi inyuzwamo utugunguru turi hagati ya 16 na 21, akaba ari 20% bya peteroli ikoreshwa mu isi hose. Ibihugu byo mu muryango mpuzamahanga w'ubucuruzi bwa peteroli birimo Iran, Arabia Saudite, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Iraq ndetse na Kuwait bikoresha iriya nzira mu kohereza ibikomoka kuri peteroli cyane cyane muri Aziya.
iyi nzira ya Hormuz iramutse ifunzwe, Irani nayo yabihomberamo cyane kuko ihanyuza peteroli igurisha n'Ubushinwa, dore ko Ubushinwa bugura peteroli ku kigero cya 90% by'ibyo Ubushinwa bukoresha. Mu bihumbi 2025 Arabia Saudite yanyuzaga muri iriya nzira utugunguru 5.3 twa peteroli ku munsi, naho Iraq ikaba yarahanyuzaga 3.2 mu gihe Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zihanyuza 1.8 ni mu gihe Irani yahanyuzaga 1.5 bivuze ko mu gihe iriya nzira ya Hormuz yaramuka ifunzwe, ibingibi byagira ingaruka ku kiremwa muntu, dore ko n'umuturage wibereye mu Rwanda nawe ibiciro bya peteroli byaza kuramuka bizamutse, byaba biri buze kumugiraho ingaruka. Reka nizere ko ibintu ari umutekano mu gifu no mu bwonko. Mbifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare. Njye banyita MC Derrick, mukomeze gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubagezaho biba bigiye bitandukanye.